Udto sa tanan na ako i-share sa inyo dinhi guys, kay kaniadto maulaw kog atubang sa kamera. Ambot og nganong maulaw ko matubang sa kamera. Unsa may naaning kamera nganong maulaw man gyud ta nga. Kita ra magduha diri. Ngano man gyud. Duha kay giatubang man nato tong kagalingon. Bitaw guys ay tinuod jud na maulaw ko sa unang matubang sa kamera, pero karon naanad nako. Kung anong maulaw man ko nga ako ra man isa diri ga istorya-istorya. Nya kanang wala mo ko ilaing kauban, di ba? So ay naninig siya guys, bitaw guys. Introduction na siya guys ha. So naadjud ko i-share din ni guys. Nakoy nakita nga usa ka content creator. Muundang na daw siya og content. Kay sulod sa 5 ka bulan, niundang gyud daw siya og trabaho. Unya nag-focus gyud daw siya og content. So murag paminaw lang nako sa ako lang opinion, murag na stress gyud to siya. So mo na akong buhat din ni nga naglingaw-lingaw lang gyud ko nga nagbuhat ko og content nga kanang ma-relax ra pud akong utok ba kay kana man kung mapugos bitaw ka kanang mapugos kag buhat og content niya murag kanang di ka ganahan sa imong gibuhat ba. Usa na nga murag kag ma-stress jud ka ana. Mo nang ako nag-focus ko sa pag-garden kay ganahan man jud ko mag-garden, ma-relax mo jud akong stress reliever ng mag-garden ko, then mananom ko mo nang gina-share nako dinhi sa inyo ha. Kay nalipay kay ko ana nga daghan po'y nalipay nga mo na akong gi-content, daghan ang nagsuporta sa kuha. Labi na gid nang akong post rates nga layo na kay nabtan, nabot nagpila ka milyon. Unya simple la kay na akong gipang post nganhi. So nadasig ko sa akong gibuhat kay tungod inyo kung gusuportaan. Unang naningkamot pud ko sa akong kaugalingon nga makabuhat pud ko og content nga ako guys naningkamot jud ko nga kada adlaw jud ko makapost og mga content nako dinhi, magpost ko mga picture, videos kay para makita pud ninyo nga naningkamot pud ko. Gidasig pud nako akong kaugalingon kay gidasig ko ninyo mo nang salamat jud kay sa tanan kay inyo kong gisuportaan. Unang dili jud ko muundang ay nganong muundang man ta. Mao pa pagsugod, mao pa gani pagsugod na to, mundang na ta. Walay surindiray guys. Ayaw pagsurinder din ha. Kay kanang mga nakagraduate og eskwela ni undang baday na sila nga wala man. Mo nang nakagraduate na sila, nakakita silang nindot nga trabaho kay wala man na sila ni undang og eskwela. Ako dili ko successful kay wala man ko nahuman, high school ra ko kutob. So wala dili ko successful sa akong pagpanginabuhi. Pero ang pagpanguma, makaana jud ko nga nag-success jud ko kay ngano. Makoy mga na-harvest na koy nakaon nami na utan o di ba yun na gid na siya kasimple ang kinabuhi guys. Dili na to lisod-lisoron ang kinabuhi, mangita tag paagi. So kini kay chance naman gyud ni nato nga basin day puhon mo asinso ta kay gitagaan tag chance ni Mita. So atong sulayan daghan kayo nga mga oportunidad. Kung wala kay nahibal-an mo adto ta sa YouTube, mag-search na dito unsaon na siya pamaagi para natay mahibaw-an. Ang pagtuon ra gyud ang kulang. Kay ako wala jud ko kay nawa jud ko nahibaw-an diri sa una, pero nagtuon ko kada gabi adlaw gabi naglantaw ko diri. Nagasto ko load, nagsige ko load ani akong cellphone kay para daghan kog makatunan diya sa YouTube, diri sa Facebook. Bisan karon nagkaton gihapon ko magsigog lantaw aning mga vlog nga kana bitaw mga inspirational ba niya, mga motivation ka nagalantaw jud ko ana kay tungod na ana nila madasig pugo kay usay na jud ni panahon nga murag malaayan ta. Pero balik gyud ka sa uno, baliki sa uno kung asa ka nagsugod ug unsay imong rason kay para madasig jud ka kanunay. Ako ang akong rason ang ako man jud anak kay ngano gusto jud ko nga makahuman na siya eskwela nya karon nag-grade 1 naman akong anak. So naningkamot ko nga mapa-eskwela na nako siya, mapahumanan ako siya, makagraduate na siya college puhon kay ako wala ba ko nahuman. So dili na ko gusto nga kung unsay akong magian sa akong anak. Munang tudo ko ang akong paningkamot ba na motivate ko tungod sa akong anak. Ikaw una kung unsay imong rason kung anong naningkamot ka, nganong nag-content ka kay para naa kay padulngan, di ka malaayan bisag unsa pa na kababag sa imong mga giagian din na kung straight ang imong panglantaw dili jud ka malaayan. Muna akong ika-share sa inyo akong para ma-motivate mo, ma-inspire mo kay daghan ta diri nga naglisod. Unya magsikit tag reklamo, ayo pagsigreklamo pangitag paagi nga
nga mo irog pud ang imong panginabuhi kay kung magsigira kag reklamo wa kay gibuhat unsa ni mo pag-irog di diha ra gyud kutob. Mo nang ako naningkamot jud ko diri gidasig gina kong kagalingon walay laing nagdasig sa akong kagalingon ako ra kay kabalo kong nagpait ko nagkalisod ko mo nang naningkamot ko kay nakoy anak nakoy pamilya nakoy mga ginikanan nga mga tiguang na may mga igsuon. So kinahanglan man ta mutabang kay samtang maayo pa ang atong panglawas mutabang gyud tas tong pamilya kay kung di ta mutabang ikatiguang nato di po tatabangan. So ingon ana ra man gyud nang kinabuhi mo man gyud na realidad so dawaton gyud na nato mo nang magtinabangay gyud ang tanan dinhi. Unya dinhi na lang ko kutob daghan kayong salamat sa naglantaw no. Og sa sunod na pud nato nga video manghinaot ko nga mulantaw gyapon mo. Daghang salamat ug mayong udto sa tanan.